kugira gatandatu mwiza cyane amakuru yacu katere mu gihugu cya Espagne cy'amakuru sport kigatubwira ati ntago bashobora guceceka akaba ari abarajandere w'ikipe ya FC Barcelona nyuma ko Suarez agiye byababaje mu buryo bukomeye cyane. Reaction ya mbere n'umunyafrika Samuel Tofisi avuga ati umuhungu w'imfura ntago ajya yigurisha, atari ko muhungu wanjye yiteho kandi witekerezeho. Bisa nkaho avuga ati nubwo agiye ntago ari we washakaga kugenda, ntago ashaka kwigurisha, ntago ajya yigurisha, ntago yigeze agira ubushake bwo kujya kwigurisha mu ikipe ya Atletico de Madrid. Eto wabaye cyane. Cesc Fabregas akaba avuga ati uburyo mwafasha aba basore ntago byanshimishije, byambabaje cyane mu buryo bukomeye. Ati batanze ubuzima bwabo kubera ikipe ya FC Barcelona, ibyo mubituye ni imingibi. Messi reaction kuri Instagram ku munsi w'ejo nayo yavugisha abantu benshi amagambo, akaba avuga ati ntago yameritaga kwirukanwa gutya, atariko nta kikintungura. Daniel Alves ati cyo nicyo cyubahiro muha ababafashije, ababakoreye akazi kose, atariko iyo ni realite nzi hashize igihe kinini cyane mbizi yuko ariko mu meza ruko muteye. Barimo barabwira bodi ya Barcelona na President Bartomeu na ubwo bongeye kumushyiraho ikindi gitutu kabisa bikomeye. Ikinyamakuru Marca kikakitubwira ati Messi aracyababajwe cyane n'igenda rya Luis Suarez ndetse aracyakomereka cyane mu mutima kurushaho. Akaba rero ikinyamakuru kitubwira ati umwataka rwose umunya-Argentine akaba yashwanyaguje yataka bikomeye Bartomeu ndetse na conseil d'administration y'ikipe ya Barcelona. Akaba rero ari Suarez wagendaga byamubabaje cyane. Akaba rero bavuga ati nyuma y'uko uyu munyayirwa agiye, Messi asigaye muri vestiaire wenyine. Mundo Deportivo iyo ikabigaruka kuri transfer y'ikipe ya Barcelona itubwira yuko Memphis Depay rero ari we uri mu mugongo wa Barcelona ubu ngubu. Akaba rero uyu mwataka w'umuholandi agomba kuza mu ikipe ya Barcelona gushaka ibitego dore ko Suarez yagiye. Akaba rero club ngimifitiye umwanya ikipe ya Barcelona, ariko Barcelona igomba kubanza kugurisha kugira ngo ibone amafaranga ifasha kugura Memphis Depay mukura mu ikipe ya Olympique Lyon. AC yo ikaba igaruka ku ikipe ya Madrid rero igaruka kuri Eden Hazard. Ikaba ikinyamakuru kitubwira yuko Eden Hazard bagomba kumugendesha gahoro gahoro. Eden Hazard rero akaba atari kuri match yo kuri umugoroba bafitanye n'ikipe ya Betis Sevilla, ari nako kandi ikinyamakuru kitubwira yuko amaze iminsi 2 adakora imyitozo mu ikipe ya Real Madrid, ari nako ikipe ya Madrid rero ngo ntishaka gufata risk yari yose yo kumushyira mu kibuga dore ko ataragira imbaraga physique kabisa, condition physique ari hasi cyane. Twerekeje mu gihugu cy'Ubwongereza cy'amakuru The Express kikaba cyagarutse kuri Manchester City kivuga ko City ifite crisis ikomeye cyane y'ikibazo cy'imvune. Akaba rero Gabriel Jesus yagize ikibazo cy'umugongo, akaba Guardiola ubu tuvugana asigaranye abakinnyi 13 bo muri squad ya mbere, abandi bose bakaba bari hanze. The Sun nayo ikabigaruka ivuga ati Jesus yasanze abandi hanze, Guardiola asiganye abakinnyi 13 gusa. Ikinyamakuru kivuga ko rero morale ya Kawoka ariko itagishira mu by'ukuri yakomeje kubatera morale. Rero ejo Kawoka yigize mascot rwose mu myitozo, yasikije abakinnyi b'ikipe ya Manchester City mu buryo bukomeye. The Mail ikabitubwira yuko City igisubizo nta handi igomba kugishakira rero muri attaque, igomba kugishakira kuri Liam Delap. Umusore w'imyaka 17 rero yanatsinze igitego ejo muri Man City kuramo ikipe ya Bournemouth muri Carabao Cup. Akaba rero City igomba gukoresha uyu musore muto cyane kugira ngo irebe ko attaque yayo yabuja nyuma yuko Gabriel Jesus ndetse na Kun Aguero bari hanze. Mbibutsa ko Liam Delap ari umwana wa Rory John Delap umwibuka mu ikipe ya Stoke City warenguraga cyane, ubu ngubu basigaye first team coach mu ikipe ya Stoke City. Uyu mugabo rero umwana we n'uyu nguyu Liam Delap w'ikipe ya Manchester City afite ibibaraga ko yeremeze nka papa we. Abakinnyi rero bari hanze kuri ikipe ya City birumvikana na Aguero, Kuni, Bernardo Silva, Joao Cancelo, Zinchenko, Otamendi, hakiyongeraho Gundogan uri muri quarantine. Raporto yagarutse mu myitozo mu by'ukuri bikaba rero bitoreye ikipe ya Manchester City dore ko Fernandinho kapiteni y'ikipe ya Man City ndetse na John Stones nabo batagaragaye mu myitozo ku munsi wo kuwa kane. Ikinyamakuru The Star kikaba kitubwira kuri transfer z'ikipe ya Chelsea cyo kikaba kitubwira yuko Chelsea igiye kugerageza amahirwe yo kureba ko yabona Declan Rice. Frank Lampard aramushaka cyane, ariko kugira ngo amubonere umwanya birasaba ko ari kuri Jorginho ushakishwa cyane ikipe ya Arsenal. Ni nabyo kandi Demira yagarutseho ivuga ati kabisa Declan Rice rero bari gukomanga kugira ngo aze mu ikipe ya Chelsea. Frank Lampard ngarashaka kugerageza amahirwe ye ya nyuma, akunda uyu musore kubi w'ikipe ya West Ham rero akaba ashaka kumuzana, ariko mbere yaho agomba kubanza gufungura umuryango akarekura Jorginho akagenda akabona kwinjiza Declan Rice mu ikipe ya Chelsea. Tukivuga ikipe ya Chelsea, ikinyamakuru The Sun kikaba kitubwira yuko umuzamu Edouard Mendy ateye ubwoba mu by'ukuri. Uyu nguyu ngo yapanguriye abakinnyi b'ikipe ya Chelsea, panguriye imipira yabo mu myitozo, baravuga ati c'est pas vrai. Bumiwe cyane. Ikigabo ngo gifite imbaraga, ikigabo kimeze nk'ikimasa kimagabura kigera imbere one on one kikagupangura kigusuzuguye.
bakaba bumiwe cyane rero n'abakinnyi b'ikipe ya Chelsea mu myitozo mu by'ukuri ngo bacitse urunondogoro bavuga ati uyu muzamu yabaga hehe. Kepa bamureba mu maso bamubwira turarangiye burundu. Anako kandi Kepa ikipe ya Chelsea ishaka kumwikuraho imutiza, reka turebe nimba bizashoboka. DML ikaba itubwira ko Leyton Orient ni agakipe rero kagomba gukina Tottenham Hotspur muri Carabao. Aka gakipe bakaba byarangiye bakera imirinye, bagakuyemo, bamaze kugakuramo kakaba kagiye gukubitwa n'ibihano kubera ko katigeze kabohereza amabwiriza yo kwirinda coronavirus COVID-19. Abakinnyi 18 b'aka gakipe bakaba baranduye. Umugabo rero nyiri ikipe witwa Nigel Travis akaba yavuze ati kuduhana mukadukura mu irushanwa muturengagije kubera ko twaduye COVID. Ibi biragaragaza ko muduhohoteye, ibi kandi biratera courage n'andi makipe kutazajya apimisha abakinnyi bayo. Tuvanga twakiza mu kinyamakuru l'Equipe mu gihugu cy'Ubufaransa kikaba kitubwira transfer rero zishimisha abafana b'ikipe ya Arsenal ahangaha. Hussein Awal akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Arsenal byarangiye. Ikinyamakuru l'Equipe cyo cyabikonfirmye ahangaha, ndetse na chaîne ya Telefoot bakuye inkuru nayo ikaba yamaze gukonfirma. Igisigaye na Arsenal igomba kumvikana n'ikipe ya Olympique Lyonnais. Arsenal bivuga ko yatanze bid ya $40 z'amayero, hanyuma ikipe ya Lyon yo yashakaga $60 z'amayero, ariko urumva ko igiciro kitari kujya kure cyane nk'uko ikinyamakuru kibivuga. Hussein Awar rero reka turebe ko ari buze kuza kubagurishwa n'ikipe ya Lyon, ariko Lyon iracyafite Depay ndetse na Dembele igomba kugurisha. Jean-Michel Aulas rero aganira n'ikinyamakuru l'Equipe televiziyo yabo ni mugoroba, bakaba bamubaje ati se biragenda bite kuri abasore batatu. Yavuze ati dusigaje iminsi 8 ya Mercato ikarangira, ati abakinnyi batatu bose baracyahari, atari amahirwe yuko bagenda cyangwa se bakahaguma, atariko ntitubizi niba tuzabagurisha, atariko turamutse tugurishije Memphis Depay kuko ari urangiza amasezerano 2021, ati namubonera umusimbura vuba, ati kandi abandi byabivuze ko kugenda kwabo bitapfa koroha cyane. Reka rero turebe uburyo ibintu biri bugende. Birumvikana Arsenal ni profite vuba Jean-Michel Aulas atarabona umuguzi wa Memphis Depay, kuko Barcelona imutwaye imbere mu kumva ngo Depay yasinyishijwe na Barcelona. Umenye ko byahita bikomplika cyane affaire ya Hussein Awar gusohokamo yerekeza mu ikipe ya Arsenal, affaire à suivre. Reka twekeze kuri transfer za Simon Jones mu kinyamakuru DML kikaba kitubwira yuko City iri gushaka Ruben Diaz w'ikipe ya Benfica. Bakaba batangiye ibiganiro rero, $50 z'amapaundi nizo ikipe ya Benfica ishaka kuri uyu mugabo Ruben Diaz. Gusa ariko hakaba harimo amahirwe menshi cyane kuko ikipe ya Benfica n'ubundi yifuzaga Nicolas Otamendi, akaba rero deal ishobora kuza gucamo mu by'ukuri. Nyuma ko rero City ibyajire kunde bibona ko bikomeye cyane kuko ikipe ya Sevilla irashaka $65 z'amapaundi, kandi City irabona itakora record yindi kuri jire kunde, afere gukurikirana cyane. Arsenal ikaba iri mu biganiro nkuko tubivuga na Hussein Awar. Ikinyamakuru kivuga yuko ibiganiro byatangiye ku munsi wo kwa kane. Chelsea ikaba yamaze kubona offre kuva mu ikipe ya Paris Saint-Germain gutira Antonio Rudiger. Ademola Lookman akaba ashobora kujya mu ikipe ya Fulham rero avuye muri Leipzig, akaba ikipe ya Fulham ishobora kwishyura $1,800,000. Ikipe ya Leeds ikaba iri gushaka kapiteni w'ikipe ya AZ Alkmaar rero umusore Teun Koopmeiners, akaba ngo rero yashakwa cyane n'ikipe ya Everton, Arsenal ndetse n'ikipe ya AC Milan. Brighton Hove Albion ikaba iri gushaka rutayizamu w'umunyakosovo akayitwa Andize Kiri w'ikipe ya Lausanne, umwataka ari imyaka 21, yashakwa cyane n'ikipe ya Parma yo mu Butaliyani, ariko sanga Brighton ishobora kubigiye kurangiza deal. Anako West Ham iri gushaka kapiteni w'ikipe ya Club Brugge rero Hans Van Aken, $12 z'amapaundi nizo zatangwa kuri mugabo imyaka 28, affaire à suivre. Leicester City irashaka umudefenseri ikaba ishaka James Tarkowski ikipe ya Burnley yabwiye ati $50,000. Leicester City irashaka umutanga wa $30,000. Anako kandi bari gushaka Jonathan Tah ikipe ya Leverkusen. Nako kandi Tottenham Hotspur ikomeje gushaka umudefenseri Milan Skriniar ikipe ya Inter Domira, $48,000 rero nizo Inter iri gushaka z'amapaundi kuri mu defenseri imyaka 25 w'umunyaslovakia. Nako kandi Tottenham ibashije kuyatanga, bo barahita basimbuka vuba bajya kwishakira Ngolo Kante w'ikipe ya The Blues Chelsea. Ikinyamakuru record mu gihugu cya Portugal kandi nacyo kikaba kiri kuvuga ati rero urabeho Ruben Diaz rero bivuga ko ngo yamaze kumvikana n'ikipe ya Manchester City kuri $55 z'amapaundi, hanyuma kongeraho Nicolas Otamendi wa $15 zose hamwe zigafunga $70,000. Dusoretse mu gihugu cya Tanzania, abatanzania n'abana beza cyane, abatanzania bagira urukundo sha hagati yabo. Ibi bintu tuzabyige pe, aba bagabo banyemeje. Mbona Samata yashinyishijwe n'ikipe ya Aston Villa mu kwezi kwa mbere, bafashe ikipe ya Aston Villa arayifollowinga kugeza kuri miliyoni y'aba followers. Aston Villa yamurekuye ku munsi w'ejo, nagiye kwikanga bageze ku 915
saa 5 z'ijoro narebyeho bari bageze ku bihumbi 882. saa 2 za mu gitondo ndebyeho bageze ku bihumbi 880. Abatanzania ni hatari. Igipostinga kimurekuye barayitutse bageza comment ibihumbi 10. Bwana Abatanzania bashyize hamwe, kampeni zatangiye zuko nta mutanzania n'umwe ugomba gusigara kuri county ya Aston Villa. Reza mi weekend nziza cyane.